그리고 Sorry. Yeah, and I'll just. 봐. Count us down, Kathy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grab your marker. 그리고 너를 봐. 임마. 어머. 그렇지. 외로 나이. 그냥 한개 더. 외로. Right after. Tahi. Whakataetae. Tahi. No. Sorry. 아링아. 타이. 리와. Sorry. Viria. Va. Rima. Ten minutes. 아까 떠이
Robbie James and that beautiful wife to there, Marku, coming your way here on the Whānau Show. On TeReoOra rangi o tūranga nui a kiwa na mihi nui ka koutou katoa. I whakarongo mai nei ki tēnei wā. Ke te mea tūtai pātou mata nui te rangi. E whakaglori atu ni ka koe pā. Manaki tia mātou e tēnei wā. Te mea tūrua ngā mate haere atu rā. Nā reira e ngā mana, i ngā reo, i ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou ngā kai whakarongo tēnei taonga TeReoOra rangi o tūranga nui a kiwa. A big welcome to you all on this beautiful night here in Te Taira Whiti on the Whānau Show, coming to you live from our studios here in TumekeFM. Thanks to our sponsors, Tūranga Health and Tūranga Araro, and of course to our wonderful iwi station linked in around Aotearoa and those wonderful countries, 114 linked around the world, listening into the Whānau Show tonight. A big welcome to you all. Nā mihi nui kau koutou, kia ora tātou katoa. It's 7:03 and a big welcome to you all. Got a very special night tonight, whānau. Very special night because we've got the man himself all the way from Manituke. I'm going to help him to release his new album tonight. So I'm not taking any calls. No calls between now and the 7:45.